Keychain, znači mali privezak, 50 evra. Ljudi, jastuk je 75 evra, papuče su se rasprodale, evo vi 65 evra. Znate, cige 105 evra, mnogo su nabili cene. Evo, ako vas ikad zanimalo, gde se donose svi zakoni, to je ovdje. Bar zakoni evropske ostale. Ćao ljudi, ovdje je Ančićka i danas idete na BTS koncert sa mnom, tačnije ne danas, sutra. Snimam vam sada uvod, u suštini neke stvari sam malo onako ne dobrim redom snimala, ali sve će vama u videu da izgleda super. Ovako, ja sam stigla juče za Brisel, grlo me malo boli, prehladila sam se, ako ste pogledali moj prethodni vlog sa Music Weeka, znate da sam bukvalno bila na Music Weeku, pa s toga sam išla Novi Sad, pa ponovo Music Week, pa ponovo Music Week i bukvalno me grlo boli, a ja treba da idem na koncert BTS-a sutra. I uglavnom došla sam u Brisel da bi išla na koncert BTS-a i trenutno se nalazim ispred pop-up radnje i čekam red i sad vam snimam uvod, ali sad ću vam uvucim i delove da vidite kako je to izgledalo dok sam došla ovdje i šta se dešava. I ljudi, idemo u pop-up store, znači jedva čekam bukvalno. Nalazimo se baš u centru Brisela i što je najče, mi smo juče bukvalno kao slučajno bili ispod zona, ajmo kao malo da prošetamo centrom i kako smo samo išli, mi smo bukvalno videli ovo. I sinoć je bilo mnogo fanova, skupljali su se nešto oko 11-12 uveče, pevali su BTS pesme. By the way, svi lokali vezani za Koreju, gledajte ovo, znači soju, to je korejsko piće, prepuno. Vamo svaki mača lokal, čajevi, prepuno. Znači sve vezano za azijsku kulturu, bukvalno vidiš da ono, BTS fanovi su zaposeli bukvalno Brisel i to mi je toliko slatko i ja sam eto jedan od tih fanova. Idemo sad da vidimo, znači, gde se nalazi tačno pop-up store. Da me pitate kao Ančićka, koliko otprilike para čekaš da ono kao potrošiš i sve. Ja evo rekla bi 70 evra samo za light stick, jer mislim da su užasno nabili cene, znači stvarno nisu normalni, skoro 60 evra i jedan privezak. Majica košta bukvalno 150 evra, duks 200 evra, znači stvarno nisu normalni. Kako se ni sezon, ne znam bukvalno što ću da kupim, ovo očigledno ulaz. Vidim da trčimo. A čekaj, što trčimo? Šta je ovde? A, ovde je pop-up. Ok, ipak ne ulazimo sad. Ulaze njih dve, zato što one imaju termin za 12:30, a ovde stavljaju, znači, tajmirano je sve ono u minuti. Moralo je da se rezerviše. Pazi, rezervišeš da uđeš u prodavnicu uopšte. Evo, kaže da li vi čekate. Šta vam je rekla? No, morate da sačekate. Tačno morate u 12:30. Nije proverio vreme, znači tačno mora da se uđe u 12:45. Znači tačno mora da se uđe u 12:30. Evo, ovo opet okreću. Nema ono ni minut ranije, ni minut kasnije. Disciplina. Znači da uđeš u prodavnicu, da kupiš nešto. Ja ovo u životu nisam nigde iskreno doživjela. Mislim, zanimljivo. Zanimljivo su svi disciplinovani isto tako. We all gonna wait for the shop. Ja mislim za nekih 10 minuta mogu da uđem tek. Evo vidite ovdje i dalje, bukvalno gužva. Također random fact, brate, u Briselu piše da je 20 stepeni. Ljudi, ovdje 20 stepeni je kao da ima 35, znači nevjerovatno ono. I onda sam ja pošla bukvalno u ovim kao pantalonama, I don't know. Moj fit check, evo. Moj fit check, I don't know, kao majica koja iz jedne knjige, ja nisam znala da iz knjige, ups, sorry. Moje drugarice su ušle unutra, čekamo ih i dalje, da vidim šta će uzeti. Ja ću ući, evo čekam sad da vidim kad mogu da uđem, tako da, jedno čekam ljudi. Ljudi, sam kako greje. O Bože, ja kao dete malo, vidi, gledajte, evo ga. Plaća se samo karticama. Za osobu može da se kupi jedan proizvod, znači ne može da se kupuje više, bukvalno ne bi smeli da budu reselleri, tako da ja mogu samo jednu stvar da kupim. Da, refund nema, znači nema refund, nešto ti ne radi, brate, nema refund. Evo cijene ljudi, pa kao, gledajte sad ovo. Keychain, znači mali privezak, 50 evra, 120 evra držač za ploču, jastuk, gde ti piše track lista. Ljudi, jastuk je 75 evra, papuče su se rasprodale, evo vi 65 evra, ovo je isto neki jastučić 75 evra, keychain 50, evo, ovo se rasprodalo, evo, ovo je 25, izgledalo se rasprodalo, ova majica možda, eto, kao, okej, mada 75 evra isto puno, mnogo ljudi, znači ja za Lady Gaga merch nisam ovoliko plaćala, ko nemam
Evo, ovo je hoodie. Ova torba Ceger, znate Ceger 105 evra, mnogo su nabili cene, a fora je što ljudi će da kupuju svakako, zato što to je BTS. Gledaj, lepeza, 50 evra za lepezu, brat. Znači, ovo je ovaj Arirang kao neka lampica, ona je 10 evra. Ova druga dodatak za lampicu rasprodala se. Ovo je stick bag, znači ovo nije obična torba, ovo vam je torba za light stick, ona je 50 evra. Ovaj keychain je 30. Pazi, 200 evra je Dux. I 200 evra Dux je skroz rasprodao. Ovo su pantaloni Dux, isto se rasprodalo, a 250 evra je komplet. Tako da možete vidjeti koje su cene, možete vidjeti šta sve ima. Ludilo kako su radili cene. Meni je dovoljno svega najefektivnije možda majica, bukvalno. Ali ova je jeftinija majica, ova tipa od 70 evra. U suštini, light stick će koštati 70 evra i to planiramo da kupimo. A, da ljudi uđu. Once you cross over, you cannot return. No exceptions. Not even if you're the Queen of England. No, wait, she died. Okej, kraljica. Priča o pravilima. Idemo polako u muzej. U suštini da, moramo da pazimo, znači da se ne prave neki stampedi, to je fora. I prvo moramo da idemo na izložbu. I ovo je izložba, pa tek onda može da se ide u prodavnicu. Ja ću morati da se slikam pored svega ovoga, brat. Evo su i ove moje kraljice. Dobro, male prodavnice, iskreno, brat. Jao, ljudi, što je dobro! Jao, bože, koliko je dobro, ja ne verujem. Sad ne znam da ovo deo izložbe ili su zapravo fajlovi kad su kao snimali spotove, to nemam pojma. Evo da vidite kako izgleda. To su sve njihove fotografije pojedinačno. Ovo je tracklist. Ne znam da smemo da diramo ovo što. Bukvalno me strah da me ne izbace, brat. Mnogo je sve lepše uživo, ljudi ne mogu ni nam dočaram, brat. Ovdje isto sad piše set lista. Predobro. I ovo su plaćeni njihovi potpisi. Evo sad ću vam snim svaki potpis od svakog člana kako izgleda. Ovo je Arirang. Ovo je naziv njihovog albuma. Evo ga RM, kako se potpisuje, gledaj. Oh my god. Evo i Hobby. Evo ga i Jin. Ovo je V, oh my god. Ludika. Da ne upadnem u kadar, a moj zoom je svakako toliko dobar da ljudi kad ne priđem vidite. To jest evo da vidite ovako, sve vas koji me Jungkook možda bajac, ako vam je bajac šuga. Pišite mi, by the way, ljudi, ko vam je bajac, da li imate nekog bajasa. Ja kad sam bila mlađa, meni je Jungkook bio bajac. Vi mi je bio isto malo kasnije. Sada, iskreno mogu kažem Jimin. Znači, kako on sad izgleda, brate, it's unreal. Ali sve u svemu, ono, sve ih mnogo volim. Brate, RM kida kako piše tekstove, Hobby isto ubija. Znači, stvarno su slejare. Znači, ljudi, vidite kako bude zvuči, ali ja majke mi kao se trojim da mi naplačem, zato što toliko ono, kao neko u Srbiji ko nema ništa vezano za sve K-pop stvari, ovo je, kao, samo K-pop fanovi koji gledaju ovaj video, verovatno će razumeti kako se osjećam. Što je stvarno, wow, prelepo i, ne znam, predobro, bukvalno predobro. Kao, slušala sam K-pop, pogotovo BTS, kad sam imala tipa tako 17-18 godina. I sad ono, bukvalno 10 godina kasnije imam priliku bukvalno da kao prisustujem njihovoj turneji. To je za mene baš nestvarno i nekako prelepo. Jedva čekam sutra. Tako da ne znam, baš sam onako ponosna. Evo me, žene moje drage, dok se islika. Bacaju ga. Hobično baš to će da izađe. Oh my god, verujem, ništa. Pa ćete kupiti i da izađemo, jeste vi kupili već? Nismo, čekali smo tebe. Merch je malo sranje, nećete lasiti. Nema ništa vredno, ministreno. Također ploče se raspada, treba kupiti. Da, vidjela sam, brate, sve se skoro raspadala od ploče. Brate, pičemo na kasu onda. Ja sam uzela i Cradle za... Ako si, da, evo ga Cradle. Oh my god, ljudi, znači, bukvalno maskara. Pa će vi pravi problem. Sad sve vreme trepće, mnogo čudno. Ok, nebitno, preživeć. Chopsticks, znači štapići, da jedete sushi.
ako hoćete. Ovdje nam je ovaj wine stopper, lepezica. Ovo je lampa. Brate, meni se iskreno možda najviše isplati kupujem ove stvari za kuću, kunevam se, zato što kao, I know, makar mogu da ti koriste. Ovo je lightbox, ovo je kao lampica. Ovo je sveća. I ovo sam vidjela da se prodaje. A ne, nema više. Ovo je dobro. Ovo bi zapravo kupila u suštini light stick držač. Znači da kao kad si na koncertu ne moraš sve vreme da držiš u ruci, nego možeš da držiš ovako sa strane. To je dobro, ali vidiš da se raspredalo, brate. BTS flašica. Ovo je torbica. Od ovih stvari smiješ samo jedan da kupiš, znači ne smije da se preprodaje. Ja ne znam gdje su ono i našli light stick za mene, ali hvalim. Ovo je album. I ovo je isto mali album. Evo možete i ovo da vidite. Ja sam samo preskočila jedan deo, čini mi se. Evo, ovo smiješ dve stvari da kupiš posebno. Bože, ne znam šta je tray na engleskom, majke. Pixla. Šalim se, nije ovo Pixla, vidiš. Vidi, oh my god. Ovo je gledalce. Ovo je jedino bukvalno što se možda isplati kupiti, ali da, još vjerojatno možda samo light stick i majicu, I guess. Samo moram da im desu majicu. Ovo je jersey, jersey neću, jersey je skup, to je ovo. Ali ću običnu majicu, brate. Mada evo je gužva ovdje za majice. Ne su i tamo majice. Ja sam cijeli da preskočila. Ovo je isto slatko, ovo bi možda da kupim. Evo, bit će se ljudi, da li da kupim, da li da trošim par. Kao Army Bomb. 30 sabra, to mi je okej, ne znam. Kao majice možda Army Bomb, da li da kupim. A ovo su majice, znači ovo je 75. A koja je ova? Brate, ne znam se cijena. Oh my god. Ali ovdje vidite. Ništa, idem da vidim za majicu veličinu, da li imaju moju, ako ima uzet ću, ako nema neću uzeti i uzet ću onaj mali Army privesk. Evo ga, ljudi! Oh my god! Znači, kupila sam majicu, kupila sam onu bombicu i kupila sam listi. Oh my god, evo me! Slušaš nešto? Naravno! I did spend money, because guys, listen, I have a reason. Okay. Skapirala sam, imam samo ovu majicu koju danas nosim u parlamentu i belu majicu. I kao, brate, ni jedno ni drugo mi nije za BTS. Jer sam da izgleda, moram da potrošim pare za majicu. Unboxing. Moramo da sednemo da se... Jo, sorry. Mi ste dali 3 stvari. Pa da, zašto sam kupila ovo je već bilo, ali ići će u torbu. Da, crna obična I kao pišu da gradovi svuda da su bili. Allah, eto. Torba, unboxing. Vi ste uzela light stickove I ti si uzela Krell. Da. Ali iskreno super. S obzirom da smo baš bili ispozvali da smo ušte light stickove da kupimo. Imamo ih, tako da we're secured for the concert. I evo ga, stigli smo. A pazi pešački, brat. Polako se približavamo, sad ćemo da vidimo šta sve ima unutra. Station Europe. Ali obilazak Evropskog parlamenta sa BTS kesom, znači stvarno smo pobedili, brate, the next level. Ovo je kao Citizen Garden, I think. I don't know, but like it's cool. Uzeli smo ove slušne. Ovdje su sve članice EU. Idemo dalje. Evo ovako, sad idemo na lekciju iz istorije. Ovako, ovdje smo preslušali sve šta nam kaže. U suštini kaže da je ovo deo u zgradi koji povezuje bukvalno sve. Znači kao odavde idete bukvalno različitim hodnicima I ovo je kao glavni koji uglavnom sve povezuje. I sad šta je fora? Što ova simbolika skulpture postoji da bi kao od ovih metalnih delova simbolizovala kao ljude. I uglavnom da smo svi mi ljudi, da smo bukvalno zajedno, da smo jednaki I u suštini šta je fora, recimo kada bi se pomerila jedna ova metalna linija, pomerili bi se sve zajedno I kao zapravo simbolizuje kako jedna osoba može da pokrene sve I da smo svi jedno, ako sam to lepo objasnila. Vamo dole se nalazi prostorija koja je dobila ime po osnivaču EU. I tamo su nam rekli da ima neka izložba, sad ćemo da vidimo da li ćemo tu dalje ići, ali u suštini baš onako lepo. Evo koji
vas ikad zanimalo gde se donose svi zakoni, to je ovdje. Bar zakoni Evropske unije. I ovo nam je light stick, našli smo i baterije i sad ćemo da vidimo kako svetli, jedno čak. Ne, ali kao šejkuješ light stick i onda i ovo dole menja boje. Naprimjer, gore je crveno, dole isto crveno. Da, jeste, predobro, brate. Jo, prelepo. A ovo je mnogo lepo kao da ti radi na dnevnoj bazi, brate, kao lampa u sobi. Majke mi moj, baš je cool dizajn. A moja torbica je dobila bebicu. Vidi ga, je dobro. Ovako ću idem na koncert sutra sa im. Brate, so cute. Uiii. Ja, mnogo mi je drago da sam uzela sve ovo, brate. Baš mi je drago. Dobro jutro iz Brisela. Možete čuti po mom glasu, sam ja officially bolesna. Znači, još juče mi je bilo ono grlo malo da mi boli, da me smeta, ali sada, znači, čujete mi glas, nos mi je zapušen, uši su mi zapušene, počela da nam pada kiša, tako da moj ceo outfit koji sam ja mislila da nosim za večeras je bukvalno ne mogu da nosim taj outfit. Zato što ceo outfit je onako letnji. Mislim, ja sam ponela alternativni neki zimski outfit i vjerojatno ću njega nositi, ali iskreno me smara zato što kao, zato onaj outfit je baš bio dobar. Mislim, imala sam ideju da nosim neki shorts, kao neke čarape sa nekim cvetićima, onu arirang majicu što sam uzela i u suštini cool neki groove, fazon. Ali sad ću vjerojatno samo da nosim možda neke pantalone sa, ja pretpostavljam, možda crvenom kravatom, pa kao kravata kaj, što ću još da vidim. I u suštini arirang majicu ću svakako nositi, ali da, malo drugačiji outfit od očekivanog. Što se šminke tiče, ja ne znam, bukvalno ovaj ceo deo ovde mi je pocrvenio, jer sam duvala nos. Ali prvo što ja mrzim da se šminkam kad sam prehlađena, zato što onda sve nekako kad dunem nos, brate, skinem i razmaže se, tako da možda neću uopšte ni da se šminkam večeras, samo da baš dobro sredim recimo kosu. I'm gonna see. Ali uglavnom ljudi, danas nam je znači posljednji dan u Briselu, kao imamo koncert. Ivona je juče bila na koncertu i danas je otišla u pop-up store i sad ćete vidjeti šta je donela. Idemo ipak unboxing ljudi, tako da let's go. Ne znam šta prodati, ovo je rooted in Korea. Let's go! Idemo! Unboxing, ASMR. Okay, Ja. this is the first one, rooted in Korea version. Nekoliko verzija, wow, this shit is fancy as fuck. To. A ovo je samo kao tako. Sonyeondan piše, a.k.a. BTS. Top. In Korean, ovo je napred kako izgleda. A čekaj, to je kao CD. CD je od... A ovo je kao fotobook. Da I sad treba vidimo koji smo dobili fotokard. Watery Battery. A Rema ćeš da dobiješ. Ali fotokard ja se žalim. Hello! Možda ti je ukrao neko. A možda se fotokard dobije u nečemu od ovoga. Album. A što je dobila? Pogodila sam! Ne, šta? Više dobiješ, okej. Okay, that's crazy. Sve si dobila, brate. Nice. Dobro, iskreno cool da dobiješ sve, brate, to je super. I još imaš i ove 3 ovdje, tako da... I još imaš od light sticka, znači koliko imaš kartice? Ovdje ti je 7, znači 14 i ovdje 3. Ma svaka po 20 evra, brate. Bukvalno svaka po 20 evra, idemo reselleri, prljavi, šalim se, nećemo da resellamo ništa, kao dotične prljave reseller osobi u sve. And we are unboxing another one. Dobro. Običan papir. Hello. Fancy, su to sveske, šta je ovo? To je, brate, bilo tamo se kupio, ovo je kao povezano 2 u 1. Ovo je redosled pesama. Da. Evo još ovih kartica. He's so pretty. A? Kažem, još kartice ima tamo. Samo da vidim kako izgleda ovo. We have selfies. Dobro. Brate,
Jo, što dobro. A znaš što je bilo cool? Da smo mi mogli tako da se slikamo, brate. I kao da nam stoji Arina. Ima kod stadiona su napravili, ali ne, oni nije official, oni su fanovi. Nego fanovi, pa da. A i vjerovatno su užvetine ogromne. I ovo ima 7. That's crazy! Kad sam bila mlađa, ja sam tela da skupljam, brate, te kartice. I nije mi bilo jasno kao dakle ih ljudi nabavljaju. I sestri sam uzela jednu i, brate, otišla u štampariju. Kao bukvalno mi ištampali ono crno-belo, a rekao, evo te, dobila sam čipu i ono, ne, fotokarti, onda sam se ovo bacila. Baš mi ono prija ova nostalgija, ono vraćam se ponovno da imam ono 17-18 godine, kao Evo da, eto, to je to za unboxing, a mi vam se onda javljamo kad krenemo da se spremamo za koncert. Inače, ljudi, evo stigli smo na stadion i ovde se prodaje official merch. Tako da svi koji nisu mogli u pop-up store-u da uzmu merch, mogu da uzmu ovde. Evo sad, tribina 1. Ok, ovo je tribina 1. Ne znam šta je tribina 1, sad ćemo da vidimo. Njih dve mi pomažu za navigaciju, tako da sad ćemo da se snađemo, da se skontamo. Evo ovako, drugari, ostavili smo Angelu, ona je kod tribina 1, sada idemo dalje da nađemo žuti deo. Pitali smo ovde devojku na pultu, rekla nam je da je to tamo dalje negde. Idemo, svi su bukvalno u merchu, puno je ljudi, mnogo je cool. Nismo vam snimili ni outfite još uvek, jer baš smo malo kasnili i onda smo bili ispoženo, ajmo samo da dođemo na vreme, pa kao polako. Tako da, evo ga, biti je žuti deo, to je naš deo, tako da idemo. Inače, ljudi, ovo su devojke koje dele freebies. Freebies, to su besplatne stvari za koncert. Oh my god, so good. Dobro, freebies. Znači, možete da dobijete kao neke besplatne stvari i ti dele šta ima. Ovo su kao fotokarti. U suštini, to nije official merch, ali možete da dobijete. Mnogo je slatko. Pravili su neki dan, bukvalno meet-up sa fanovima da dele freebieze. Ono što nama baš nije uklopili schedule i nismo došli, ali evo vidite ima ih sada, tako da mnogo slatko. Evo ljudi, stigli smo. Tribine 2, kako se radujem, brat, predobro. Evo ljudi, stigli smo. Da vidite naš pogled, iskreno je mnogo dobar. Ivona kaže da će bukvalno ovde prolaziti kad bude bio Idol. Ljudi, gledajte koliko smo mi blizu, brat. Brate, ovo je bez zooma. Ljudi, ovo je sa zoomom. Znači, oni su, brate, nama ispred nosa, brat. Uzeli smo vode, spremni smo. Jedva čekam, brate, baš sam uspješno, znači ono. Evo ga, pokazuju lightstick kako radi, čekaj. Evo ga. Jo, vidi ga. 2, 1. Yellow, hey, very much. Jest. Prank. Mislim da je prank da zezaju malo. Dobro je. Ma ne, malo prankuju. Sad je belo, dobro je. Completely blew me away yesterday. But tonight is the final night. Let's make this one unforgettable. You ready for this? Yo, yo. Okay, J-Rock. You ready? And our members ready, and camera, you ready? Okay, camera is ready. Ami, are you ready? Alright, let's go. Something real special coming up next. Real special? Yeah. Personally, Čekaj da opiše you ovdje. sounds
Beautiful, absolutely amazing. I want to hear more from Remy. Okay, guys, whatever's next, we have to sing it together, alright? This shit normal. Y'all are not normal tonight. You're so insane. Alright. Let's keep it going. I've been waiting to see what this show is all about. So, don't be shy. Show me what you really got. Okay. I'm gonna be watching now. Okay, Army. Is perfect every single time. I thought yesterday's crowd was on fire, but it seems like today is even better. So please just keep moving this smile, this smile. The world can get done. Are you with me? Now the vibe here is crazy. And you're so sexy. Alright, guys. You guys could do even crazier than this, don't you think? Hey, Sugar, don't you think? Yeah. Exactly. Trust me, you guys trust me. Our next staging is even crazier, okay? Please, Brazil, are you ready? Not yet. Brazil, are you ready? More, please. Brazil, are you ready? Alright, let's have some fun tonight. All you big dogs in the world. A team ain't come when we lose. But it is not today. Ajmo, Into the Sun. Da li si spremna za Into the Sun? This is the last song. So she's gonna shoot us. Ljudi, da vidite tablice ispred nas. Igrajte sklopi reč. Gej. Inače, mi se nalazimo u nekom kombiju, jer ja sam, vidi kolika je mrakulja, ja sam slučajno ljudi pozvala umjesto taksija, bukvalno kombi, tako da evo sad pratim navigaciju da vidim da li ćemo bezbedno završiti u apartmanu, a nismo išli metrom, da. Metrom ne idemo, zašto ljudi, ja sam bolesna i nemam snage, brate, da idem metrom. Ja sam mislila daj samo da sednem, dođem kući i odmorim se i sumiram utiske jer putujemo sutra baš rano. Ali da, sad ćemo da vam kažemo sve kako nam je bilo. Ide jedan vlog update, samo stignemo živi kući. Ja se izvinjavam što u ovakvom stanju moram da završim vlog, ali tako je kako je.
bilo je toliko dobro da se ja razbolila, šta da vam kažem. Toliko je bilo lepo. Nismo vam se na kraju javili kad smo došli u smeštaj, zato što smo mi morali bukvalno da se popakujemo. I kad smo se spakovali, brate, bilo je tipa 2:30 ujutro, zaspali smo tako oko 2:30 i nakon toga bukvalno ustale u 6 ujutro za aerodrom. Dok smo prošle aerodrom, pasoška i sve sam toliko stvari imala, znači bukvalno nisam mogla ništa, brate, da vam snimim. Tako da, eto, kažem, došla sam kući premorena, odvalila da spavam. Evo sad je 15 do 6 popodne, mi smo došli za Beograd negde oko 1. Spala, kažem, kući 1-2 sata odmorila i evo, braćo, znači vidite na šta ličim. Prelepo je bilo. Znači, prelepo je bilo. Vi ne znate koliko sam ja srećna. Mislim, ja ne delujem možda sada tako srećno i veselo, izgledam užasno, ali sam baš bila iz fazona, brate, kad ti je stalo da vidiš nekoga i da čuješ nekoga, koliko si ti spreman da sve uradiš, da bi slušao band koji voliš. I postoji nešto što ja ne mogu da objasnim svojim drugarima koji ne slušaju K-pop, a to je ta povezanost K-pop fanova sa članovima benda. Znači, ja sam plakala, ja ne znam ni na koje pesme se više plakala, ja sam 3 pesme baš sigurno dosta se isplakala, jer sam bila iz fazona koliko su meni ovi momci u mojoj srednjoj školi značili, koliko je meni njihova muzika bila wow, koliko sam ja korejski maltene propričala zbog njih, brate, koliko je to neka neizmerna ljubav prema njihovoj muzici, njihovoj umetnosti, trudu i radu koji doprinose ovom svetu. I sad, kakvi god da su oni privatno, znači, pojma nemam, te me stvari ne interesuje, ja nikad nisam imala bajasa po K-pop grupama, evo, kao možda mi je Jungkook bio bajas, jer kao moraš da imaš nekog bajasa u K-pop grupi, malo vi, pa kao sad Jimin, ali nemam ja bajasa, brate, meni su oni svi kao individue toliko talentovani, prošli su ljudi kroz nema šta nisu prošli da budu tu da jesu. Čast mi je bila da sam ovako nešto mogla da čujem i vidim uživo. I molim vas, znači, ako gledate ovaj video, ako možete da uložite za neki K-pop koncert, jer ako nemate para, skupite pare da uložite jednog dana da odete na neki K-pop koncert, jer to je takva divna, čista, prelepa energija, ne mogu da vam objasnim. Znači, stvarno nisam doživjela tako nešto. Momci, ma nijedan falš. Ništa, nema greške, brate, to su ti driblali su ih, brate, od njihove 15. godine, razumiješ, nema mesta za falš, nema mesta za greške u koreografiji. E sad, ja sam malo starija nego kad sam ih slušala proaktivno, aktivno kad sam imala tako 18 godina. Meni lično, šta je malo više samo falilo, jesu veće koreografije, pesme koje su im bile bangeri. Ja ne znam zašto oni u Evropi, ljudi uporno izbegavaju da pevaju hitove. Mi smo dobili random 2 pesme, iskreno da vam kažem, nisam znala ni jednu, Ivona je znala prvu, drugu pojma, nema šta je. Brate, može da se uporedi prvo veče Brisela kad su oni dobili Tomorrow, kako su ljudi skakali, možda se uporedi i kod nas, mislim, malo njihov menadžment i oni generalno nemaju osjećaj šta mi u Evropi slušamo, a ljudi nas u Evropi vozi najjači hitovi nas voze. Doduše sad, ove su pesme bile onako starije, bile su dosta emotivne i ja kapiram zašto su oni teli da to budu neke specijalne pesme, a da, inače za vas koji ne pratite možda toliko BTS i koncert, znači, oni pred kraj koncerta otpevaju 2 pesme iznenađenja, znači, nisu na set listi random 2 pesme iznenađenja i sad bukvalno na sajtovima raznim možete vidite koje su pesme bile, koje nisu. Mi nismo dobili reciklirane pesme, znači, baš smo original imali izvođenja, tako da, ma božanstveno, evo sad pričam u grupi, kaže Angela, baš, ima brain fog. Sjeća se stvari, ali osjeća se kao da je bio san, evo, bukvalno čitam njene poruke. Isto se i ja osjećam. Mislim da nestvarno mi je sve još uvek. Imam light stick. Ljudi, ja sam od uvek kao mala tela da imam light stick, znači, znate koliko sam srećna. Trenutno živim stvarno mnogo lep život, brate, evo sad ću opet početi da plačem i kao prelepo postignuće, brate, da sam uspela da ih čujem uživo. Ne znate koliko to za mene znači i koliko ih gotivim i koliko su najjači i koliko malo će glupo zvuči, ali stvarno su mi bili motivacija za mnoge neke stvari koje sam krenula da radim u životu i njihova muzika i tekstovima. Ne mogu, ako niste K-pop fan, ja samo ne mogu da vam objasnim šta to znači kad ti nekog voliš da slušaš, brate, i kad ti je drag.
ne mogu da objasnim nekome ko nije K-pop fan, a svi vi koji jeste K-pop fanovi, hoću da vam kažem da vas puno volim, da obvezno lajkujte video, da kliknete subscribe. Iskreno razmišljam da li da poklonim one kartice. Zato što ja nisam neki fanatik da ih skupljam, ali znam da među vama sigurno ima armija koji bi odlepili da imate neku BTS karticu i onda sam ispozorna da li da napravi neki giveaway, tako da obvezno delite ovaj video sa K-pop communityjem, lajkujte ga, delite i možda vam poklonim kartice. To bi bilo to, ljudi. Ja se stvarno izvinjam što u ovakvom kritičnom stanju snimam ovu odjevu, a zašto sam ispozorna, želim što prije samo da vam izbacim video, sad ću odmah kako ovo završim da vam montiram i eto, ja se oporavljam, bilo je prelepo, nadam se da ste vi uživali u ovom videu, obvezno pogledajte na mom Instagramu, kažem bez copyrighta sve videe, objavit ću vam ceo jedan highlight, tako da eto, to bi bilo to. Long live BTS, that's it. Hvala svima što ste gledali video, ćao spiveri!